Tuğanlar assalamu alaikum. Amansızlarбы? Биздин Байкеji YouTube kanalыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн 9-iyul 2025-yıl Mowqat Aral мал базарына келдик туғандар. Буйруса бирден лайк деп басыңыздар, комментарий калтырып, достор менен бөлүшүп, жамгыр сонун болуп жаап атат. Жамгырга да карабастан буйруса сиздерге тартып чыгарайын деп келдик. Андыктан сиздер лайк, комментарий калтырып коюңуздар. Ушул биздин Байкеji каналга тугандар сөзсүз катталып коюңуздар. Сиздерге ар дайым кызыктуу видеолор чыгарып турабыз. Буйруса жалаң сиздерге бул видеобузда салымыйлар болот. Канча болду дешеп? 103 миң. Торпа ургачыбы? Ургачы 103 миң болду тугандар. Жамгыр жаап атат. Зонтикти алып алдык. Буйруса колдон келишинче сиздерге тартып чыгарабыз, аракетти кылып дегендей буйруса. Бирок мына зонтиктин доошу сиздерге кандай угулат экен, жамгыр жаап. Мына жерде козулар бар экен го. Канчадан болду экен, а? Жакшы эжбек. Канчадан болду? Билбейм деп койду го. Канчадан болду десем. Bismillah. Ушундай. Мына ушуну багылтат. Турпа ургач экен. Канча берди? Жаксыбыдан тартып алды. Бемарат тартып. 92 миң болду. Тартып. Болду. Sütü kança var eкен? Sütü. Негізінде мен мақтадым, мен өзім барып айтады оны мақтағанға. Дұрысы да, көріп ала бергілер. Солдаңыз берсін әке? Мәл, айтқаның келсін. Şimdi ilgilik. 92 ming'e bağıltat ki. Assalamu alaikum. Jasbı? Şef kançadan boldu buylar aka? Bardığım, nağıl, markı, bul. Ne oldu eysin? 130 ming'den andılar. Bulçu? 90 ming. Turpa urgaç erkek. Mal erkek eken. Bular urgaçı bunlar. Tamam, nal özüle ve urgaç eken. Kaysın bağıltın? Kança verdi? Kança? 100 ming. 100 ming verdi. Turpa urgaç eken ha? Birinci balası mı? Sütü kança var? 7-8? 8'de. 100 ming var orada. 8'de de süt vardı saat geç. Pul kança eken? 125 ming. Kança verdi pazar aka? 108-110 ming verdi da. Sütü kança var eken? 10 ta saat geç. Kaçıncı boğaz dediniz? Üçüncü boğaz ha. Kolağınızı versin aka.
Жамгырда суда кандай болот? Соны булдат буюрса. Assalamu alaykum. Qancha ekan buldozing? 100 ming. Torpaq urg'achi. Qanchanchi bolasi? Birinchi bolasi bu. Sütü qancha bor ekan? 45. Sütü var deydi. Qancha berdi bozor? 85 ming berdi, ha? 85 ming soda boldur. O'rtacha uylar tartib ko'pincha. Qancha berasiz? 110 ming versen. Qaysi birini? Marks Nava. 110 ming daha. Torpog'i qaysi bu? Torpog'i. Ha, buna ol be. Torpog' urg'ach ekan. Torpog' urg'ach. Qanchanchi bo'ladi ekan bu? İkinci balası. Ikkinchi. Egasın jiltirak egasın tartib olgan. Sütü qancha bor ekan? Sütü. Ve sütü kança sütü? Qancha? 5-6. 5-6 dedi. Ko'tar. Assalomu alaykum. Pul qancha ekan aka? 180 ming. Torpaq erkek ekan, ha? Ikkinchi bolasi. Sütü qancha bor ekan hozir? 6-7 sağargacha, ha? 6-7 sütü var deydi. Bozor qancha berdi aka? 155 ming, ha? Yaxshi. So'zlarni bersin aka. 155 ming berib tur. Torpaq erkek. Qancha ekan bo'ldi do'stim? 170 ming. Torpaq urg'ach erkek. Urg'ach. Qanchanchi bo'lasiz? Ikkinchi torpaq. Sadirboyev. Emchirat, ha? Torpaqlar cho'ng'ayib qolibdi. Ikkinchi bolasi deydi. Bozor qancha qildi savdo? 150 ming, ha? Pul qancha ekan? 120 ming. Torpaq qanchanchisi? 4-chi torpaq. Sütü qancha bor? 6. 6 litr sütü bor deydi. Jamg'irda soda soni bo'ldi turganlar. Menetni balab like tatan basingizlar, kommentariya qoldirib. Bozor qancha berdi? Bozor qancha berdi? 102. 102 ming bo'ldi, ha? 102 mingga beribdir. Assalomu alaykum. Pul qancha ekan? Ha, 150 mingga mi? Torpaq urg'ach erkek. Erkek. Yaş qanday ekan bu? Birinchi bolasi bu. Birinchi bolasi edi bu. Sütü qancha bor ekan? Ha, bo'ldi. Joylarda yuribdi. 150 mingga berib beribdir. Bunda cho'ng ekan. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan uylari? 150 to'rt. 150 ming. Pulchi? 130 ming. Torpaq ma'lum urg'ach erkek. Bu erkek, ha? Pulchi? Urg'ach. Qancha bolalarni ol? Birinchi? Ha, buniki 2. Ha, bo'ldi. Buna 1 narxi 2 ekan. Qanchadan suradi bozor? Arkası var. Qancha aytaverin telefon qilib. Bunu 130 ver. Nima? Bunichi? 120 işte.
125, 135. Sütler kaçıran varken? Ha bu oldu. Jaylada жүргендер ekan bular. Sütleri belgisiz deydi. Bundan 135 mingga so'rabdir. Al endi buni bo'lsa 125 mingga so'rabdir. Buni torpağa urg'ach ekan. Buniki erkek. Bundaniki birinchi bolasi, al endi buniki ikkinchi bolasi ekan. Qancha ekan bu do'st? 130 ming. Torpağa urg'achi bu. Qanchasi bolasi bu? İkinci bolası ha? Sütü qancha var ekan? 10 saatgacha. Yaxshi. Bozor qancha berdi? Qancha arqildi? 125. 125 ming berdi. Yaxshi. Qo'ldan berdin ha? Satıldı o, ne oldu kan? Ketdi mi? 135 mingga. Torpağa urg'ach ekan ha? Torpağa urg'achi egas erkek deydi. Şuna uydu da qo'shib qo'ydi. Mana uy ekan. Mana uy. No. Qanchaga ketdi? Ketgan yo'q. 160 deyapti. 120 qancha deysiz? 160 ming deyapti. 160 ming deymi ha? Turpoq erkek ekan ha? Naqda o'zining bolasi ekan ha? Ershiydi qo'y. Ko'p qo'shardi bu. Sütü qancha bor ekan? Az qancha bor oldu? 6 litr sütü bor. 10 ta taza var. 10 ta bor. Sağır 6 litre, geç 5 litre. Buna birinci oğuzu da 10 litre bölme çıkıyor. Kaç kanal bu? Baykeci degan. Niye 500 bin de çıkardın sen? Siz oylana oturgan pul Az qancha baho berdingiz siz? Ha, 127 ming. Turpoq qanchanchisi aka? 3 olası. 3-chi bolasi ha? Sodangizlar bersin. Kaça torroq tabak da. Özüne canaşa değil mi? Bu neyim? Üçlü tuğda değil mi? Açılı tutmalı. Ondan da kaça oturayım size. Sütü var dedi. 10 litre sütü var dedi. Uydun egasi kim ekan ha? Assalomu alaykum. Pul qancha ekan aka? Pul qancha ekan? Qancha deysiz? Alın da. Alın qancha qildingiz aka? 132. Bloggerman. Ova. Turpoq urg'ach ekan ha? Qancha bolasi dedi? Qancha bolasi dedi? 3-chi bolasi. Sütü qancha bor dedi aka? Sütü 10. Sarkeç 10 değil mi sen? 132 mingga olibdi. Turpoq urg'achi deydi. Mana ham da bog'da. Rakamat 120 aldın tuturdum böyle. Qancha verdingiz aka? Payla ver dedim. 126 ming. O erkek ekan ha? Kaça verdin? 126. 120 aldın. Turpoq erkek. 27 verdim. Qanchasi bolasi ekan aka? Kaça ver dedim? 7 verdim. Hali kaça oldu? 26 berdi atgan.
Ben berin aka. Uya boldular kalıp dur. Ming so'm talashlatdi o'rtada. Ming so'm talashadi. Jamg'irdagi sanulatning sodasi o'ta buzib o'tadi. Qancha pul aka? Yaxshi pul aytgan, so'zingiz yaxshimi? Qancha? 150 de oldu. 150 ming. Turpoq urg'ach erkak. İkinci olası 15 litre süt garanti. 15? Точно. 15 garantiyali egasi. Aha. Bozor qancha qildi aka? Erkek. Bozor qancha qildi aka? Pazar günüyle yemiz sıra oldu. Nomerni aytib qo'ying onda. 02 21 Aha. 100 268. Nomer ham kuchli ekan aka. Sodangni bersin aka, ishingizga egilik. Yaxshi. Bo'ldi aka. Aha, bo'ldi. Chiqas buyursa 1-2 soatda. Pulu qancha ekan aka? Qancha ekan pulu? 125 aldım. Ha, aldingizmi? 125 ming ha? Ya, Birinchi 13. Ha, 113. ha, 113 ko'mi? Turpoq urg'achmi? Urg'ach. Qancha bolasi ekan aka? Ikinchi bolasi. Sütü qancha bor deydi? Sütü 6. 113 mingga sotildi, oldi уже. Turpoq urg'ach qimmat bo'lganda. Realniy bozor. Bas peshin. Pul qancha ekan ava? 130 ming. Turpoq urg'ach qancha bolasi? 3-chi bolasi. Sütü qancha bor ekan? 8. Sarka 8. Bozor qancha qildi? 20'den koyuyor. 120 mandan qo'yib berdi, ha? Yaxshi. Ha, Jamg'irdagi odamlar sodasi yaxshi o'tadi buyursa, bo'lsin. Jamg'ir go'yt boshladi. Qaysini bag'iltat? Qancha berdi? 81. Ha, o'zinglarmi? 81 deysizmi? 81 mi? Turpoq urg'ach erkakmi? Urg'ach. Birinchi bolasi ekan, ha? $81 ming bag'iltatgan. Turpoq urg'achi deydi. Bardığı da bu жаққа қачып кетіп тұр ғой. Шипырдың астына. Мына үшінде бұйырса видеомызды жиынтықтаймыз. Лайк басыңыздар, комментарий қалдырып бұйырса.